имрӯз распаковкаи пустишкаҳои ман мешавад. Тамошобино ки ман ай ҳамин фаберлик чӣ истифода мебарам. Тӯли 4 сол мешавад ки ман ҳамин молу маҳсулота дигар намехарам. Ай магазино тез мекунам ки вақти шуморам нагирам. Пятноводитель, так, и ежедневка, кондиционер, ай ҳама супер-пуперский кондиционери компанияи Фаберлики. Тӯли 5 сол ки ман ҳамин заказ мекунам. Зубная паста беҳад удобни, данданоям сафед мекунад. Салфетка, лавушка, так. Дта подводка барои чашм. Ино ҳамаш ай ҳамин Фаберлика тамом шид. Пятноводитель, чизи дар кори, духие, нами бӯи гелоси мекард ку беҳад маъқул шид, инам тамом шид. Жидкая мила барои бӯи даста гирифтам, барои кухня. Креми ночной, дневной, жидкая мила. Кондиционер сеимаш. Барои кафел, болои устал, плита, топ-тоза кардан. Так, чорни тюмина, шампунушки, таҳти сара беҳад хушрӯ мекунад. Барои унитаз. Так, балзам барои мӯи не, гел для интимного зона. Refreshen, ай ҳама чизи осон ки 2 секунда шарф киртаи шуморо утюг мекунад. Пятноводитель, гел для душа, маска для волос, мус паста барои сафед кардани болои усталои мо. Ай ҳама духи дӯст медоштаи ма ҳозир дар момент анамияйсун зани беҳад духи зурай, пуш просто бомба ҳай. Так, гел для душа, кондиционер, май беҳад бисёр истифода мебарам. Жидкая мила, гел для душа, шампунь, балзам 2 в 1 детский, Рексона, ки бӯи таги каша моментально мегирад и плюс лечение мекунам таги каша. Обычный Рексона барои таги каш. Вот. Хай результат ахтон дидестен ки ман специально аёра намепартам ки барои шумо нишон будам ки ман чӣ мегирам дар процесси ҳаёт истифода мекунам. Вот. Ино ҳама ваян. Пятноводитель, тоже кондиционер барои унитаз, шампунь, балзам 2 в 1, идеальный мӯи сара шалковисти мекунад. Пятноводитель. Так, спрей барои мӯи сар динамуда, гел для душа мужской. Так, посудошувак барои посудошувӣ, шампунь барои мӯи сар, духи пуртужу рақами 1 Фаберлик. И всё, ҳоли по давом дорад, дим час ждат кунед.